Ekspertski okrugli stol na temu Bosna i Hercegovina u kontekstu sigurnosnih izazova NATO kao ključni okvir stabilnosti održan je danas u Travniku. Ekspertski okrugli stol u organizaciji Centra za strategijske studije Travnik i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu okupio je istaknute univerzitetske profesore, sigurnosne stručnjake i visoko rangirana vojna lica s ciljem analize aktuelnog sigurnosnog konteksta za Bosnu i Hercegovinu, identifikacije ključnih preporuka u procesu NATO integracija te formuliranja konkretnih preporuka za nadležne državne institucije. Događaj je organizovan upravo zato što je NATO tema u našem društvenom diskursu nestala, kazao je voditelj Centra za strategijske studije Travnik i načelnik općine Kenan Dautović. I u toj trci za postizanjem konsenzusa NATO smo zaboravili, Evropsku uniju ne dostižemo i mi u principu smo se probudili da trebamo da razgovaramo ima li Bosna i Hercegovina ili nema. Jedan od ciljeva ovoga okruglog stola jeste da vratimo tu temu u društveni diskurs, da o njoj razgovaramo, ali to je manji cilj. Veliki cilj naš jeste u stvari da pripremimo Bosnu i Hercegovinu i da damo svoj doprinos da ona postane punopravna članica NATO-a na sljedećem samitu u Republici Turskoj. A na pitanje kakve su nam šanse, Dautović je kazao da se one ne mjere indikatorima stanja. Šanse su u globalnom svijetu, šanse se ne mjere nekim indikatorima stanja kao što bi neko mogao sad da zaključuje dokle smo, imamo li politički konsenzus, da li smo ispunili sve uvjete i tako dalje, jer su građani Bosne i Hercegovine umorni od tih standarda. Ovdje se radi o političkoj odluci. Vrlo je važno kvalitetno ohrabriti ključne igrače globalne i svjetske koji odlučuju o ovim procesima i ukoliko to postignemo, onda uopće to nije nerealan cilj. Ono što je alternativa nije dobro, jer ovaj status quo, odnosno ovo stanje u kojem mi živimo, nije nikako dobro za Bosnu i Hercegovinu. Najmanje 20 godina živimo manje više neku vrstu statusa quo i na nama je da stvorimo neku novu političku dinamiku, poručuje profesor dr. Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka Sarajevo. Ta nova politička dinamika se može stvoriti tako što ćemo početi otvarati pitanja koja su marginalizirana. Danas ovdje otvaramo ponovo i pokrećemo temu NATO integracija, koja je dugo smatrana nekako toksičnom po EU integracije, pa smo je zanemarivali. Pokazalo se zapravo da u tom periodu u kojem nismo govorili o NATO-u, podrška NATO-u, pogotovo entitet Republika Srpska, a i Evropskoj uniji je znatno opala, tako da ta pitanja treba otvoriti. Treba otvoriti naravno i druga pitanja, dakle, koja nekako održavaju taj status quo, tako što će se, na primjer, kad se radi, ne znam, o reformi izbornog zakonodavstva, zaista ponuditi izborni zakon koji će uvažiti sve presude Međunarodnog Evropskog suda za ljudska prava, ponuditi se jedan novi, da tako kažemo, zakon o državnoj imovini koji će zapravo tretirati Bosnu i Hercegovinu, dakle, kao suverenu državu koja ima apsolutni suverenitet nad imovinom i tako dalje. Tu treba doći zapravo od onoga što se na neki način lažno stigmatizira kao političko Sarajevo, što jeste zvanično Sarajevo, i tu je zapravo zadatak tih političkih aktera. Dakle, tu su ta neka pitanja koja onda, kada se otvaraju zapravo jedno četvrto pitanje koje je nama od strateškog značaja, a to je pitanje evropske integracije. Dakle, naprosto mora se paralelno otvarati što više pitanja, zapravo kako bi se suštinski mijenjala politička dinamika. Ukoliko prihvatamo sve unaprijed kao zadani okvir u kojem je nemoguće uraditi ovo ili ono, nemoguće biti članom NATO-a ili nastaviti euroatlantsku integraciju, onda zapravo mi prihvatamo da gledamo kako zapravo zemlja onako kao pustinski pijesak nam prolazi kroz prste. Učesnici skupa uz načelnika općine Travnik i voditelja Centra za strategijske studije Kenana Dautovića te dekana Fakulteta političkih nauka Seada Turčala bio i bivši vojni predstavnik Bosne i Hercegovine u NATO-u Alija Kožljak, kao i Armin Kržalić, Emir Hadžikadunić, Mirza Smajić, Veldin Kadić, Samir Forić, Denis Hadžović te Nedžma Džananović Miraščija, kao i drugi relevantni eksperti iz oblasti sigurnosnih i međunarodnih odnosa.
Cilj okruglog stola jeste formuliranje strateškog dokumenta s preporukama za hitnu revitalizaciju euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine sa posebnim fokusom na aktuelne regionalne i globalne sigurnosne izazove.